So kani bitaw si Father Landay no, grabe ka inot mo palit og sudan day pero kusog kay mo palit og mga ilimnon no. Anyway, katuday ni nakauli ko glass dito sa moang bukid. So gaybanan ko nilang Father Landay og atang og bus. Kay lagi mo balik na ko ani sa Iligan City. Unya kay wa may sudan lang Father Landay nya na may nanuroy og isda day mo lang gipalit si Father Land. Adjust mio day ni ana din siya sa kuha day nga mahal daw kuno kayo ang isda. Kay kana magong isda day nga iyang gibit-bit manguday nga isa ka buo. Isa ka bayad mangu siya na day 80 isays ra. Unya grabe na kay gimahalan si Father Land no, please lang. Unya ni ana ko ni Father Land day nga barato ra kay na nga isda day kaysa sa tanduway. Unya inana ra kasayon ang tubag ni Father Land sa kuha. Kay lami daw tong tanduway day kay lagi daw day malingaw daw siya. O di ba day grabe ka bright si Father Land day pang cum laude. Kaya stara jud siyang dalian nakatubag sa kuwaan na. Mo nang niana ko ni Father Land nga sunod day dili na lang siya mo palit og isda day magtula na lang siya day og botilya sa tanduway. Sagulan na lang day na niya day og kamunggay og agbati ba. Bitaw oy karon man guday no kay amo ana nagipasagdan si Father Landay kung unsa iyang kalipay. Kay dili naman gud unta mi gusto day nga mobalik pa siya og inom ba. Pero mao naman na iyang kalipay karon mao nang amo siyang giuyunan. Og mao ra day to no bay mo oy.